Biyag ti tao. Hello manan kada kayo gagayam. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Itagon daw ay may sagot kada kayo. Di full episode ito apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Sinaam day di alalaki, Christine. Tano di mo sinaan, nasaysaya at lang agsardeng kan nga agatan. Mama, ay ayatag ni Ronald. Makauray day taiha. Adal pa'y ti unaam apanunutan, Christine. Ubing ka pa'y. Mama, Agpili ka. Adal wano day jay a Ronald. Aso inong artipiliam, love? syempre si ka Ronald. Ay ayatan ka. Diyak kaya ti maisinakan ka. Oh, agyaman ak. Kasano? Agtaray ta ka din? Wana, makamuditan. Mama, awanan dagiti kawas ni Christine ijay kabinet na. Wah, talaga natanggan ti ulo day di akabsat mo doon na. Sukir at talaga. Napananangatan, Mama. Sa dino pa'y kuma. Simurotan a iti day jay alalaki. Sayang ti panagadal na, Mama. Mas pinili na ti boyfriend na, ngam tinapintas a masakbayan na. Bye-bye amno kasta ti kayat na. Ay na, talaga pagpungpung tuutan nak day di akabsat mo. Anong santang tagabang iti pagnagdanta diti sentro, Christine? Wan Ronald, basta kadwa ka. Diyak kaya ti mayadayukan ka. Kasta akmat ka, Christine. Ngam, kasanong ti panagadal mo? Naimbag kanyak. Kapag tuluyan daklat tang ag-eskwela da mamakin papa. No siyak, diyak kaya ti mang namnamag ka ni mama. Ipakita ka kabaula kapagadalan ti bagik, nga uray sa andak at tulungan. Christine, Ikarigata kapagadalan ti bagik Ronald. Ngamin, talaga akayat ko ti makalpas iti panagadal ko. sikati maka mo, Christine. Ngam, awan may ipanamnama katulong ko ken ka. Ta agpadatamat nga agad adal pa'y laheng. Makan lang, kan abang ta dito iti maikarik a mailibre ken ka. Ngam no ti pag-tuition mo, jak may panamnama. Sige, okay lang ang. Mawatak kiti Ronald. Ado ti pamuspusan. Siyak ti makaammo iti dayta. Hello, Christine. Ayan mo. Dito dagusmi ka ni Ronald, manang. Anya? Nukas na. Talaga nagden na kayon itinobyom? Wan, manang. Ala, kasanon nga iti panagadal mo ading ko. Sayang tinarugyam. Di ka madanagan. Makalpasak late ti panagadal ko nga uray saan nakatulungan ni mama. Anya? Agawid ka nga minan. Ituloy mo ti agadal. Agawid akman kan saan. Ituloy ko lata ti panagadal ko, manang. Pangalaam nga rod iti pag-iskwelam. Ado ti pamuspusan. Problemak daytan. Christine. Isong ibagam ka ni mama, tauray di nakpagadalan. Kabala kapagadalan ti bagik. Amok nga minakaguran ako ni mama, gapoy ti naramid ko. Agsarita kayo kin ni Mama. Agpakumbaba ka ading ko. Tapno pagadalan na kalat na. Nga uray kasta ti inaramid mo. Ay, saanan manang? No di na kun kaya tatulungan, di salaan. Anya? In black nak Jacobsat mo. Iso adyak makunta. Binagbagaak, Mama. Ngam na nga to at talaga ti pride na. Saan na kano nakasapulan ti tulong yo? Taam muna ang napagura na kayon. Kayat ko kumangarod na makasarita. Tapag tuluyag latang ag-eskwela. Ngam in black nak matan. Nangato ti pride na, Mama. Di na kano kasapulan ti tulong yo ken kuana. Takabailan na kano ang pagadalan ti bagina. Hala, palugod ang tanuan niya ti kayat ng aramidan. Jakmat agsarday amang bagbagakan ko na. Ngam talaga natangkan ti ulo na. Talaga asabali ti ugali na. Nangato ti purwana.
Estudyante pa'y laeng nga madlawan anang ato ti puruana. Kasanun tulangataan no maisan a professional. Ay, ngam sapay lakuma tasaan. Nagkapuam, Ronald. Ijay balay. Napan ko yung nalat ipagbayad tayo ti abang ta. Nasaya at mat, tani. Damdamagan da iti ti abang ta. Ala, ingka nga rod iti din, love. Nasayaan mo at dan pagbayad yo, Kristen. At ang amin pangusarang kay di kwarta. Pasensya kayon, no kanayon ang madelay ti abang mi, Tata Fredo. Okay lang. Aywan. Ang may masaka ka di manan? Rimor jay novyo? Wan, Tata. Napan nag-eskwela. Sika, di ka giskwela? Nagsardangak pa'y. Awan nga min kwarta busbusot, Tata. Apay, di nakatulungan dyan novyo? Saan tagad adal pa'y laeng? No makalpas to siguro iti panagadal na, mabalin at tulungan nakto. Kaanong to pa'y ngay? Mapapanan di tawon doon ah. Sayang, di mapalabas at tawon ang may standby ka. Wan nga rod, Tata. Ngam awan mo't pangalaki ti pag-eskwelak. Nagtalawak ngamin iji balay mi. Ta sana kaya ti inak ti kaadat nobyo. Anya, kahit mo tagtrabaho, tap mo makaurnong ka iti pag-adal mo, Anya trabaho, Tata. para linis, kan para loto, kan para labamot na. Sa dino. Dito'y balay ko. Pimanaw nga min ang tibabaunan. Dak pa'y nakasapol iti kasukat na. Ay, o sige. Kayat ko, Tata. Istambayak matla ita. Isong agtrabaho aklangan. O sige nga ron, mangrugi kan inton bigat. Antakin ka, no kaya mo tagkatulong, Christine. Ngam, amangan mo di mo kabayla. Kabalak. Saan mo't ang narigat ti trabaho iti balay? Alang nga rod, sikat makaam mo, love. Apaman amal pasak nga aglaba. Agdalusak ton diti balay da Tata Fredo. Tapno makainanaa ka masapa. Ay, nagrigat gayam tagbalin ababaunan. Ngam, anusak tapno makaurnungak. Kat maipakitak ka ni mama akabaulak tagbiag nga ure awanak iti puderna. Tulungan kan haglaba, Christine. Ha? Ay, saan ang Tata? Nakababain mat. Masyanak amin ken ka. Kaslasan ka na iruwami ti trabaho. Kan saan mo bagay tagbali na babaunan. Ngamin, nakapimpintas ka. Ha? Amom, nag-asa ti nobyo ngen ka. Ngamin, nagagat ka na pintas ka. Ni, apeng inig ka ma'am ti imak, Tata Fredo. Kristen, nagpintas ka. Jack ilibak. Damo pa ilapan na kita ken ka. Agayat akong ken ka. Ngam, adan nobyo, Tata. Saan ko maasyak Ipaay ko amin nakasapulam. Di matkat mo ti makaadal. Siyak, timbang paadal ken ka. Nulakin dit umanugot ka ang makirelasyon kanya. Saan ka nga apuraan ang mga klon kanya, Christine? Ikan nga itugundaway mo panunod. Kat agbalin kanto ang naragsak no makirelasyon ka kanya. Ngamin, ito'y ko amin ang kasapula. Pagadalin ka. Ikan ka iti kwartam. Kan ipahay ko amin akid dawam. Basta kabaglak-lakid di nga ipahay, Christine. Christine, apa hindi ka makain na? Balikid ka, balikid. Di ka kadipay makaturo. Saan nga ron, Ronald? Anda ngamin pampanunutak. Anya ti pampanunuta. Kaya't ko tagtuloy nga ag-eskwela. Anya? Apay, agsublikan ka ni mamam? Pagkadalin na kakadimanan? Saan?
Ngam, pagadalag ti bagik. Ano niya? Kinasaritan nak ngamin ni Tata Fredo. No kayat ko kano nga ituloy ti agiskwela. Mabalin nak kano atulungan. Basta ikarok, babaan ti panagkatulong ko kankwana. Amangan na marigatan ka. Saan? Kabailak. Nalakalaang dayta. Gatat, adakin ka, Christine. Ngam na marigatan ka. Oresan pa ilahan. Kabailak ko nakmat. Promise. Ay, masayangan nak ngamin iti aldaw nga aglaba sa may istambayak. Iso nga'y karigatak tagtuloy nga agiskwela, Ronald. Rimuaran Genobium, Wan tata. ano kas na? Agmay masaka manan di tatagusyo. Wan tata. Kaya kasano? Nakapanunod kan? Wan tata Fredo. Anyat pangedeng mo? Umanugutak iti singasing yu. Nasayat mat, Christine. Para idinapinta sa masakbayan na ito. Basta, di na ko maag-agawan ka ni Ronald tata. Ngamin ay ayatag unay tinobyok. Ha? Ay. Ala. Awan problema iti dayta. Basta agtungpal kay ti amin na kayat ko, okay? Wan tata Fredo. Tinakunawagan iti tata. Ta agayan ayat tan, Christine. Fredo, wanam kanya kon. Wano, Fred no iso. Ha? No kahit mo tiagin roll, ikan ka niti kwarta. Sige. Aginroll ako iti kabiitan apanawan, tata. Ay, Fredo. Okay nga Rod, mabit lang. Tayo nakalayan ti kwarta. Fredo, mapana kundi tadagusmi. Amang ano sumangputan ni Ronald. Madamdama pa eh. Nasama pa, Christine. Pangaasim, tadi mo pa'y ukasan tinairot nga rakok ko gan ka. Amang ano sumangputan ni Ronald. Nasapa pa'y kunakmat. Madamdama pa eh. Kaya't ka pa'y nga arakupan, Christine. Ha? Di ka madanagan. Tanayunak ti kwarta nga itad ko gan ka. Ikan kan tumanan intong sa marono. Amang ano maibus ti kwarta. Saan? Ado ti pagsapulak. Isu nga ado ti pagingkamak. Fredo. Inkanto gumatang iti kagawa ma. Napinda sa kawas, bag, sapatos, kanta dumay. Ano kaya mo? Kuyugan ka shopping. Ay isanan. Amang ano da makakita ka data. Kat ipulong da ka ni Ronald. Sige. Di ka mabali napilitan, no di mo kaya, Christine. Agawid na, Christine, ha? Papayaban nak ni mama. Ikan nak siguro iti kwarta. O sige, Ronald. Aganad kay ti panagawid mo, ha? Kaano ti sublim? Inton mo minsan na bigat. Taon klase no bigat. O sige. Pasensya ka na. Tadi ka may kuyog gagawid, Christine. Ngamin, saan nga mo dagiti dadakkel ko ti may papan kita ta? Ti amuda kat nabayagan na sininahan ka. Kan didam mo, nagdintin na tagayang dito boarding house. Okay laeng. Maawatak, Ronald. Aywan, nangalam di ta pantalon kan sapatos mo. Kabarbarumat. Kwa, ginatang ni mama. Regalo na kanya. Kasta? Pasensyakan. Tadi ka maigatangan iti kagawaan. Di dakmat ngamin ikan iti ado kwarta. Allowance ko lang kan pagabang tatit iti da kanya. Awan problema, Ronald. Makagatangak tumot laeng no makaurnungak. At iti bayad ti abang ta, Christine. Ingkag bayadan kini Tata Fredo. Apay nga itakal asim mangpet. Naglangan kan iti klasim ita nga aldaw At ang min inaramid ko di balay. Ingkay iti dinday ti abang ta. Awan ka di babaim, Ronald? Ne, apay akas na ti damdamaga. Apay ko mga babae, si kala hindi etek. Sigurado ka? Well, apay akas ta ka.
Saan ka matasiyo ta kasta? Di nakmat pagat-atapan iti madidi. Awan pang gapo maagata pitidakas kanya, Christine. Taawan nagbaliwak ken ka, love. Nabara akanayon ti panagayat ko ken ka. Idulin mo dahil sa kwarta. Tamani po dito. Saan kayon nga agbayad iti abang yo, Christine? Anya? Sigurado ka, Fredo? Well, libre. Ti pagnagdan nyo dito balay ko. Agyaman ak nga rod no kasta. Aywan, remote ka din ni Ronald? Wan, nasapa arimwar, tamasapa ti klase na ita. Sige, anya nga oras ti klase? Alas 10 pa'y. O sige, tayo itulnog ka ni pagkatalan nyo. Di ka matalangan. Awan makakita ken ka iti nagtilugan ko. Tatinte ti tawa tilugan ko. O sige, makamu ka, Fredo. I love you, Christine. Sige, tayo nakagdigusan, Fredo. Mama, pangikabilak ka dagiti gamit ni Christine. May ibasuran sa amat ng dagiti daduma. Dinansan usaran dagito eh. Ay saan adon di mo ipalang dagita. Tama nga no sa pulan nanto no agawid. Kaano nga tanga agawid ti kabsat ko, mama? Patyak nga agawid tumat lang na itchay. Kailiw ko hindi kapsat mo. Saan ka di ngay mawawakan ka? Saan, mama? Jakmat makontak. Ay, sapay kumata na saya at ti kasasaad na. No kumata agawid, awatak matkat. Pagtuluyak nga giskwela, no kayat namanan ti agadal. Awan ka diti plano nga agawid iti balayo, Christine. Anda, ngam saan pa'y lang ita, Ronald? Agawid akto no nakalpasa ko iti panagadal ko. Sigurado, agdanda nag-itantiinam ken ka. Kastamot ng tikapsat mo. No naawatan dak kuma, di saan na kumapimanaw iti balay. Basol damod laang no apay ang nagtalawak. Di dak maawatan. Nang runa ni mama. Ay, nagdalanan na mati kastoy. Nagayat mo't idi ka ubingan na pay laang. Ngam no apay adi na ta maawatan. Ala, di mo pala panunutan ti lang. Taamangan mo, ma-stress ka lang. Ang dawag ko. Ni Tata Fredo. Hello? Sige, Tata. Umayan. Bye. Anyat imbaga ni Tata Fredo. Anda ka nung matitod na. Mabit lang ha. Inakalaan. Ni, agin inom ka mat kayam, Fredo. Juan, pagpalabasan iti oras. Ala, agtukaw ka, Christine. Anyat ibagam. Ibagam kumantag subliak matla dagos ti tadagos mi ni Ronald. Basta agtukaw ka. Kat ka makasirita. Mailiwa ka makinistoryakan ka. Fredo, amangan numakadlaw ni Ronald. Ayabam tinobyom nito eh. Tapno awan ti pagdandanagam. Anya? Alan, ayabamon. Tagsango kaming agsyat. Urayan kayo. Agguluak no di kagtung politikahat ko, Christine. Sa bali ka makaungat. Abi akas tamat ng tibagbagam. Makapasakit nga mintirik nater aramidam. Basta gisawo ka, Ronald. Awan lakat, Ronald. Iparubam launay kanya ka napat patangawang dahi kaya lalaki ngam siya. Ha? Abay, ikat katangan na kahit ikagawam. Laglagi pa nga abang lang kan makan ti libre na kan ka. Ado nga amang ti mait itad ko kwarta kan ka ngam dahi kaya lalaki. Fredo, ibuy-buy mo ka din dagitit itad mo akwarta kanya. Saan? Ipalpalagip ko lang. Tapno ammom tagpreno nagsaw ka. Kita amat basita, no adda masakitang iti isawang mo, no awan. At lunag, Christine, agi mo na. Pagi mo na kudadya, Ronald. Iso pang asin ta sinamon. Anya, sana mabalin. Diyak ka pa ulan na sinaan tinobyok. Ay ayatag ni Ronald.
Christine. Kan may sakbay nga inaklon ka. Sigudan nga amo mga adan nobyok. Kan ako nampay nga okay lang kan ka. Nga Houston, pangasim. Di mo dagdagan ti pan nakapasakit ko. Sorry. Gamjak gayam kabalan nga adda kay nagaw ko kan ka. Kaya't kabukudan, Christine. Lading itak. Ngam ni Ronald ti ay ayatak. Kasanwak ngayon ah. Saan ka nga'y ayatan, Fredo? Amom ti makagapuno apay anak relasyon akan ka? Abay, nila ka di masusuro nga yatin. At doon akin na imbag timparik na kan ka. Yung talaga kasi adi nakmayat, Christine. Ay, ayatin ka, Christine. No di mo kaya't nga agsinat ha? Di mo pakibyangan ni Ronald. Ngam no ko na mapagimunam. Kayat mo na sinaak ni Ronald. Lading itak. Ngam na saysaya at lang agsinatan, Fredo. Saan? Di nakasinaan, Christine. Napatag ka una yan itibiyag ko. Daglakit di ka ba ilan na mapukaw ka kanya? No kasta nga rod awatem ti sitwasyon ta. Di na kami pakibyangan itinobyok. Awan mat siguro ti makunam kanyak. Tar aramidak mat amin apagayatam. Narabyan ka manan iti ayan ni Tata Fredo, Christine. Ayat inaramid mo ijay. Agwa, nagdalusak kan naglabaak. Kunam na adala itad na. Ngam pinagtrabaho na kamatgaya. Ada nga min na ipagkana kanyak. No kayat ko kano nga ituloy ti panagadal ko. Tulungan nak. Basta agtrabaho ak di tabalay na. Kan ako nanapay alibre ka nun ti panagnaid ta di ti balay na. Anya? Agpaso? Nagsingpat matay? Wan nga ron. Isong agenrola kon. Kat iso ka nun ti makaamong agbayad iti tuition fee. Agsingsingpat nga nga, Christina. Tapno saan ama amang tulong ken ka? Ken tapno libre ka na yun ti abang tatitoy. Kumusta ti panagadal mo, Christine? Nasaya at mat. Umadanin ti panaglapas dahito a semestre. Agadal kang haruda na imbag. Tapno makaturpos ka. Wan, katagyaman na kititulong mo. Awanan yaman na. Christine, mabaling ka di adito'y balay ti pagturo gamita? Ako ang mga numakadlaw ni Ronald. Ibaga, mamapan ka itayan ti kayo mo. Kaya't kagami na makalanglang amang rabi dito balay. Tainton bigat, ikan ka manan iti kwartam. Sige. Padasat nagpakada ka ni Ronald. Apag iso nga ron nadapa pa nam, Christine. Tadamot pa panak. Sa dino, Kwa, ije balay ti barkada. Kasangay na ngamin ita. Ay ayaban nak. Umyanak ijayan. anya? Sige nga, Rod. Basta masapa ka nga gawin din dun bigat, ha? When, love? Ronald, aldawan. Ape, di ka pila bumangon. Intag iskwelan. Ay, Jack, samarak, love. Adun tilangan ko. Gan, adun ti bagsak ko. Iso masaduta kon. Anya? Ape nga'y. Asa na bali? Tagad-adal ka matan. Anya? Ora, Jack, makaadal. Basta makaadal ka. Okay tayo tan. At least, adamay sa makaturpos ka tata. Gamsayang ti panawan. Kandi mat adara paap mo ikibiyag. Masaduta kon, Christine. Isa si kalabtang tag-eskwela. Pamalawa mo day dya, Ronald. Tad di magaya mo nag-isa eskwela. Di mo timbaga ka di mo pakibyangan ni Ronald. Ah, Tilang may papan ka data ti pakibyangam. Bye-bye am ni Ronald. kaya mga rod asikan to timang biyag ken kuana. Inton adang trabaho. Okay lang ang kanyak data. Basta saan kami nga agsina. Agawid akon, tanagatang kunting gagarak di ti plaza. Bye, honey. I love you. Bye! I love you! Ni Ronald tayo jaya.
Ti awanan pa in. Asino di babae ngay nagkamit ibibig? Awan! Kayom ko lang, Dayjay! Ulpad! Alay ko! Di lang basta kabil-kabilin na Ronald! Kita ka man langan, makapawan kay Triganas! Ronald! Mabit lang! Ronald! Ha, nasayata nagawid ka. Api adi ka nagawid ni Rabi Ronald. Napanam. Kabisi kay tidalan ko. Nangan ka din. Nakaluto akon. Igawan ka tamangan ka. Imayak. Tapno may ko alahin dagiti kawas ko. Tapumanawak dito yan. Anya ka din datang ibagbagam. Di na kumamot panawan Agsinatan! Tasaan akong anaragsak iti tanam! Wan! Tadan sa bali ang babaem! Wen! Ata! Kat nasingsingpet nga dayon ni Laningam sika. Ken kang runaan iti amin. Ato ti kwartana. Ania! Apa yan nakaramid ni Ronald ti kastoy kanyag? May ka nagsangit, Kristen. Di mo sangit ang dawan serbil na tao. Nabayag bagaya man ngal alilawan na kadayja tao. Ijak ni namnama ti kastoy karamidan na kanyag, Fredo. Nagsakit. Ala, nagsangir ka dito, bakak. Adda ka mga lingay kan ka, Kristen. Adda ang mga ayat unay kan ka. Ay ayatan ka, Kristen. Agawid akin si balay. Takailiw ko na mamakan manang ko. Kuyugan ka. Sana na. Ang batikan. Pangasim. Agsubli akon kada mama. Total. Nagsina kami imutan ka ni Ronald. Jakon kaya tasumlian ni Fredo. Jakon kasapulan ti kwartana. Tagsubli akon kada mama. Kat ni mama timang paadal kanyak. Ay, kumusta nga tamatan da mama kan ti kabsat ko. Nabayagan na jak nakit-kita ka nakasarsarita ida. Kailiw ko idan. Ani, nakasangputak mo't kaya man. Para! Dito yakon! Nasaya at tanagawid ka. Diyak amo ti pangkontakakan ka. Iso ajak na ibagbagati ka sa saad ni mama. Apay akas tamatan ni mama. Nakadalitan ti inata, Christine. Saanan ang makasaw. Taparalisadon ti bagina. Anyan. Mama, pagkawanan na ko ma. Sorry na pinanawan kayo. Patpatkan kayo unay. Saan ako na makatrabaho? Tabang bantayak ni mama, Christine. Naibusan ti kwarta ni mama. Pinagpapaagas na. Manang, Sika, kumusta ka matan? Kumusta kayon kini Ronald? awanan manang. Nagsina kamin. Pinanawan na kun. Tain sukat na kun iti sa bali. Anya? Iso nga agsubli akon kada kayo manang. Ngam, Jack lang pagarup akas to'y gaya man ti kasasaad ni mama. Agsubli ak iti syudad tay nakituloy ti agiskwela manang. No kasta, intuloy mo ti panagadal mo. Uwan manang. Nangalang iti kwartam. Kwa. Agtrab-trabaho ak bayat ti panagiskwelak. Nasaya at no kasta, tani, di ka pala matulungan. Tanagsardeng ak nagtrabaho. Oh, agyaman na ka. Nagsubli ka kanya. Kaya kumusta da, mama? Nakadalitan ti inak, Fredo. Saan na makakunail? Anya? Masapol ang makalpasak iti panagadal ko. Awanan kwarta ni mama apagadal ko. Iso atulungan na kumalata para iti panagadal ko, Fredo. Kastama ta talaga, tararamidag saan. Nagkulang amin ngagsardeng kang agiskwela. Agyaman ako, Nay.
Makatawon lang ang turayan ag turpos kan. Wen, kat anusan nakapagadalan, tagsubali taktukan ka, Fredo. Baro ano meron ti mawawag ka? Sino nga tada ito eh? Hello? Hello, Christine. Kumusta ka? Ni Ronald ito eh. Ha? Apay ngay mawag ka. Anyat masapul mo. Christine, sorry. Pagawanan ako man. Ag sinublihan ta ko man. Agsin noblenta. Kalpasan na. Lukwan naktumanan. Isukat naktumanan. Love ka lang ta, Christine. Ag kita ta ko ma. Ha? Kaili ko na yan. Please, ag kita ta. Kahit ka makasarita iti personal. Sige. Sa dino ti pagkitaan ta. Papanam, Christine. Malama na. Kwa, andalamapan ko gatangan ni J. Plaza, Fredo. Agsubliak matladagos. Itulnog ka. Ay sanan. Agsubliak matladagos ko nak. Promise. May liwa ko na yun ka, Christine. I love you. Apa yan naramit mo ti kastikan niya, Ronald. No amumla ko mano kasano ti pan nakapasakit ko. Ala, pakawalan ako, Christine. Sorry. Kat, anya ti planom ita. Nagsina kayon iti day dya alani. Saan ba'y? Diyak masinahan na iti. Taidil-dil na ti bagi na kanya. Anya, apay nga ro na nagsarak ta. Kunak man nagsinublenta. Katuan man. Ngamin, si Kati mas love ko. Nang namnamak man lang na marunusan ti amin kadata. Ngam di kay pa'y matgayam nagsinay ti babaim. Sana bali, tasan kami pa nagkasal. No talaga, adata tinaikarit itunggal maysa. Agsabat tulak talaga iti dalanta, Christine. Kalpasan leti pa nagsarak ta. Agawid ako manin ni balay dalani. Anya? Ti awanan pa in a lalaki. Tsak manan makontak ti cellphone na. Kanuray na kiti account na iti social media. Tsak makontak. Awanan pa in a talaga na dya, Ronald. Tsak lakuman na kisinsinnarak kun na. Kasto'y lagayam taramidan na kanyak. Pinangnamnaman akmanan, iti awan. Naimbag man ta nakaawid ka, Christine. Uwan manang, adda kadwak, ni Fredo. May mga oras mo daw na. Kastamat tata. Naimbag ta nakapasyar kayo dito inano mo, abalay mi. May bag nga ron, tayin kuyog naktikamsat mo nagawid ito. Ma'am-amu kayo matlagan. Christine, anya ti kayat asawan na ito eh. Nobyok ni Fredo manang. Kat iso timang papaadal kanyak. Anya? Awan asawa day di at tata Fredo. Awan, nabayagan anabalo. Anya? No kasta. Saan apod no ngagtrab-trabaho kabayat ti panagadal mo? Saan manang? Sorry no nagulbudakan ka. Ngam, nabayagan nga agdandan na kami kan ni Fredo. Christine, bumangon ka. Aglaladuta ka bumangon, Fredo. Ha? Abay ngay. Tsak nga rudam mo. Maditipagbagik. Kan maulawak. Asos, tinasayahat. Ipankalaangan iyo hospital. Masikog ka matgayam, Christine. Wan nga Rod. Ha? Apay? Saan ka naragsak, Fredo? At danton anak mo kanyak? Ibagam tagpaiso kanyak. Asino tinakaalam iti sikog mo? Sika asino pa'y kuma? Nabayagan na nagsina kayo iti dayjay, Ronald. Ngam apay ang nagsikog ka. Adda ka di lalakim.
Awan lalaki. Apay nga ron ang nagsikog ka. Apay kasta ti saludsod mo. Natural nga agsikugak tadda ka partner ko. Sikat ti ama ti sikug ko. Ulbud! Kasano nang pasamak tigas na? Kasaan ka makaputo? Anya, Iso asan kami anandaan idamakit itay di asawa. Kaopat a doktor tinangibaga asa anak ang makaputot. ay anya. Nagbunga nga ta tinaudi apan nakailawan mi kan ni Ronald. Apay lagi ta kawus ko, Fredo. Apay nga inruar mo. Aging pakikan, kat pumanokan. Inaramid ko amin na nakabalak. Tapno mayat na klaan. Ngam talaga siguro nga awan pa na kaikarikan ka. Aklo naglangan tigasat ko ken ka. Di na kumamad papanawan. Kasano kami ni tisikog ko. Sana siya ti pagproblema. Jay ama ti anak mo ta sitgam. No sino man day tao. Panghasim. Ta di mo ipilit na nagtahod kanyak dayta. Ta urayan niya't mapaspasamak. Di kan tumaipayan ita anak. Fredo, Isong agawid kalangin. Tanuag tali na ed kan iti balay. Sigurado agtuloy iti palang rugrukit mo iti ulo. agawid akman na ni Jello Garmi. Kat panagkunak. Awan siguro ti tsansa ama ituloy ko ti panagadal ko. Ngamin, adanton anak ko apang ibukbuka kay ti atensyon ko. Anyan, ti kastoy ang nagmampanagak. Sa bagay, diyak mapabasol ni Fredo na talaga ang naupayan kanyak. Ngamin, basol ko. Diyak mat kayat nga ipabasol amin kan ni Ronald ti amin. Tanagilimad akmat lakan ko na ide. Inlimad ko ti may papan kada kami kan ni Fredo. Apay nga itala ama konsensya ak. Naladawan ti amin. Awan maaramidam no talaga adi na kan kayat. Basol mo matlaang, Christine. Nailaw anak ka nakisinarak manan ka ni Ronald idi manang. Diyak ni namna mga agbunga tinaudi apan nakailawan mi. Kat, naawagan mo ni Ronald. Diyak kun makontak ti cellphone na. Ay, anya ngay. Ano sa mga rod ati kasta nagpanagam? Agsikuga kabalasang manang. Agsabda nga kun iti panagadal ko. Kapilitan akasta, Christine. Sinayang mo tinapintas nga oportunidad mo. Iso nga ganos ka. Taripatwam tasikog mo. Tainton makaanak ka. Sumapol kanto iti pagtrabahoam. Tapno adday gatang mo iti kasapulan to ti anak mo. Agbababawi ak kadagiti nararamid ko iti kalabas. Manang. Nagbali na kasukir kan ni mama. Kat gapo iti pride ko. Nagdarasudusak iti pangadeng ko. Kat awan tinapinta sa nagtungtung palan dagiti desisyon ko. Agbababawi ak, manang. Ala, adapay gundaway mo amang ilintag iti bidot mo. Iso adi ka mapukawan iti namnamang. Mga barwanan ka, kat mangrugi ka manan ading ko. Sakbay nga giwayat iti adang, panunutan pa iti mamin ribo adaras, noom no wenno saan. Tapno awan to ti pagbabawyan, iti kamaudyanan. Alaga gayam, ditaan tinagpatinggaan, wano nagibusan, dahito apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. Diyos tagngina iti tunggal maysa.